turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Ndabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira ifise teme canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo kuva muri Egiputa. Niyo message Imana yampaye kubw'ubuzima bwawe, kuva muri Egiputa. Sinzi Egiputa umazemo iminsi, sinzi Egiputa washyizwemo n'abantu canke wisanzemo ataruhara wabigizemo, ariko Uwiteka yampaye message ivuga ngo ugiye kuva muri iyo Egiputa. Iyo bavuze Egiputa birashoboka ko udahita ubitahura, ariko iyo bavuze Egiputa baba bavuze ibintu umuntu ashobora kuba arimwo, canke ubuja, canke ibibazo, canke indwara. Buriya indwara nazo umuntu abamwo nazo ni Egiputa. Ubukene umuntu ashobora kubamwo nabwo ni Egiputa. Ibibazo umuntu ashobora kubamwo navyo ni Egiputa. Kubera muri Egiputa Abisirayeli bari bariyo, ntabwo bari bafise umwidegembyo. Birivuga ngo ivyo barya byose babirya ku gipimo. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuvayo, bice byaho ni bitatu, turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. Aravuga ngo Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaga kwabo batakishwa n'abakoresha babahindagiza, gukoza imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu, mbajane mu gihugu ciza cyagutse gitemba amata n'ubuki. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abisirayeli kwisanga mu buja bwo muri Egiputa byari bitewe n'igikorwa Abrahamu yari yakoze cyo gusinzirana ikimazi ari ku musozi w'Imana. Birambwira ngo asinzirana ikimazi, bandi ramubwira ngo ko wasinziye maze ibisiga bikarya ku nyama zanje, ku kimazi canje. Abana bawe bazamara imyaka 400 bari mu buja, ariko inyuma y'iyo myaka bazavayo bagende mu gihugu ciza cyitwa Kanani. Iryo sezerano Imana irarimuha. Ariko Abrahamu aravyara abana, avyara Isaka nawe avyara Yakobo na Esau. Yakobo avyara abana 12. Muri abo bana 12 havamo umwe aja muri Egiputa agurishijwe na bene se. Birambwira ngo Yosefu ageze muri Egiputa Imana imugirira neza, nubwo bitamworoheye. Murazi nyene vyagenze ubwo muka Potifari yamwifuzaga, nyuma yaho birangira ataryamanye nawe, ahita baramufungisha. Ariko ageze muri gereza birivuga ngo Yosefu agumana n'Imana. Inyuma yaho Yosefu aba mukuru muri Egiputa. Ayo makuru murayazi. Inyuma yaho atuma ku muryango we uza kuba muri Egiputa. Birambwira ngo iyo myaka bayimara mbere iranarenga, bamara imyaka 430. Kubera iki 30 Imana itayivuga? Ni kubera 30 bari babayeho neza. Yosefu niwe yari umutware, ariko birambwira ngo Yosefu amaze gupfa, imuhundi Farao ataza amakuru y'Abisirayeli atangira kubafata nabi. Ngo barakubitwa, barababazwa, bakaja baronka amazi, bakaja baronka ivyo kurya, ariko barize kubikorera bamaga kubikebere. Abandi bafyatura amatafari, abandi bakaba mu kubaka, abandi bakaba mu kurima. Barakoraga ariko ntibahembwa, barakoraga kandi ntibashimigwe ivyo bakoze. Ariko Imana birambwira ngo yari bafise ku mutima. Igihe kimwe bararira, ngo baraboroga bari muri ubwo buja, ngo barataka, ngo maze umuriho wabo, amarira yabo ngarazamuka ngagera ku Mana. Mana iravuga ngo numvise amarira yabo, numvise gusenga. Sinzi igihe umaze imisi uri kurarira, sinzi igihe umaze imisi uri kurataka. Waratakiye abantu ariko ntibakumvise. Hari igihe uririra abantu bakibaza ngo uratwenze, hari igihe ubwira abantu ikibazo ugasanga nabo bafite ikibazo, ngo ariko Imana yumva amarira yabo. Nyibarungikira Mose kugira ngo abakure muri ubwo buca bari bamazemo imyaka. Ndumva hari umuntu Imana igiye kurungikira, sinzi ubuca umazemo iminsi. Birashoboka ari ubuca bw'icyaha, hari ingeso yakunaniye guheba, ariko iyo ni Egiputa. Ariko Imana
igiye kuguvana muri Egiputa. Birashoboka ko ari amadeni umaze iminsi ufise, wararondeye n'akazi urakabura, ntuzi ngene uzayishura, ugenda urabundabunda, hariho inzira wahevye kubera ideni. Iyo ni Egiputa, ariko ntacyo bitwaye. Hariho Imana ije kuvana muri Egiputa. Hariho Imana itagutaye, itaguhevye. Nubwo bari muri ivyo bibazo, ariko bari bafite isezerano. Kugira isezerano ni ikintu cyiza cyane. Bari bafite isezerano, bari barahawe n'Imana kubwo buja batazabugumamwo, ariko bazabuvamo. Iryo sezerano Imana yari nyuma yaryo. Nawe hari isezerano Imana yasezeranye kuri wewe. Imana ntabwo yibagirwa abayo, ntabwo yibagirwa isezerano. Oya, abantu bo kwibagira, abantu bosezerana ibintu niba bishitse, ariko Imana twakurikiye birambwira ngo isezeranye irashitsa, ivuze biraba, itegetse bigakomera. Imana ikurikirana ijambo ryayo, irungika Mose ngo abakure muri ubwo buja. Ndabona Mose Imana igiye kohereza ku buzima bwawe, agiye gutuma amadeni urimo ubasha kuyavamo. Hari umuntu Imana igiye kuguha, agiye gutuma irya mariage yasikunda. Hari umuntu Imana igiye kuzana ku buzima bwawe, agiye gutuma rujya rugendo rwari rwarase kwemera. Hari umuntu Imana igiye kuzana ku buzima bwawe, agiye gutuma uva mu bupangayi. Hari ikintu Imana igiye gukora, igiye gutuma uva muri Egiputa. Birashoboka ko wabuze urubyaro, iyo nayo ni Egiputa. Birivuga ngo muri Egiputa bavyaye abana b'abahungu, birivuga ngo baricwaga iyo babavyaraga. Muri Egiputa ntabwo ari ahantu ho gukorera, si ahantu ho kubika. Muri Egiputa urakora hagahembwa abandi. N'ubu ndabona hari abantu muri mwebwe muriko mumurikira, muronka amafaranga akabaca mu myanya y'intoki. Iyo murose amafaranga nimumenya hadumukiye. Iyo ni Egiputa. Egiputa urakora hagahembwa abandi. Egiputa urarima hakimura abandi, uradandaza ariko amafaranga akakira abandi. Muri Egiputa nta terambere washobora kuhagirira, ariko humura, niba hariho Egiputa hariho na Kanani. Imana ibavana muri Egiputa, ibarungikiye Mose kugira ngo abajane muri Kanani. Imana yari yateguye. Umva rero akantu karyoshe, ubwo Abisirayeli bubaka Egiputa, ni nabwo abanyekanani nabo bariko bubaka Kanani. Nasubiyemo, mu gihe Abisirayeli bariko bubakira amazu Abanyegiputa, ni nabwo abanyekanani nabo bariko bubaka amazu, ariko bayubakira Abisirayeli. Birashoboka kumaze igihe bubakira abandi, ariko haruhande yawe hari abandi bariko bakubakira. Birashoboka kumaze igihe uri kurakorera abandi, ariko haruhande yawe hari abandi bariko baragukorera. Birashoboka kumaze igihe uri kuradandariza abandi, ariko haruhande yawe hari abariko barakudandariza. Hari Imana rero igiye gukura muri iyo Egiputa ikujane muri Kanani, kandi Kanani yose igira ubugaragwa. Nutinye ubwo butayu uri kuracamo, uri kurabamo, ariko ubwo butayu ntubutinye. Kubera iki? Ubwo butayu niyo zira ikuganisha hehe? Ikuganisha muri Kanani. Imana iguha umugisha. Ndabona Imana igiye kurungikira umuntu, agiye gutuma ubuzima bwawe buhinduka, agiye gutuma amazina yawe ahinduka. Hari Egiputa urimo, wari warahebwe, wari waratawe, ariko ikiryoshe cyane Imana ibwira Abisirayeli, ntabwo muzayivamo uko nyene, ntabwo muzayivamo imbokoboko, ahubwo muzayivamo mujanye ubutunzi. Birambwira ngo Imana ibaha kurabwa neza, ngo bagiye mu mazu y'Abanyegiputa babasaba ibintu, ngo baca barabibaha. Imana iguhaye kurabwa neza, Imana iguhaye kurabwa neza imbere y'abakomeye, imbere y'abahambaye, imbere y'abagwizatunga. Imana iguhaye kurabwa neza. Hari ahantu wadodoye ntihugururirwa, ariko Imana iguhaye kurabwa neza kugira ngo ugende udodore ubashe kugururirwa. Hari urugendo rwari rwaraze, Imana iraguguruye. Imana iguhaye kurabwa neza. Abari baraguhevye, abari barakwanze bagiye kugukunda, kubera ko Imana iguhaye kurabwa neza. Birangira ngo muri iryo joro ngo bahita baravayo. Niki wakora kugira ngo uve muri Egiputa rero? Icyambere ni amasengesho. Hari abantu benshi badasenga, badebukirwa bakananirwa. Muri Egiputa nta kindi kintu cyayikuvanamo, wija ku bapfumu. Amasengesho niyo azatuma uva muri Egiputa, kandi Egiputa uzayikugwamo n'umuntu Imana yohereje. Ariko nuhanga amaso abantu, nurondera abantu, reka abantu abaribo bakurondera, kubera Imana yagushiriyeho kugira ngo
ahindura ubuzima bwawe, ntabwo ari wowe umurondera, ahubwo asizana mu buzima bwawe. Reka Imana iguhuze n'umuntu agiye gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Urakora ibintu ariko ntibimenyekana, ntibinazwi, ariko reka Imana iguhuze n'umuntu agiye gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Ndumva nosenga Imana, sinzi Egiputa urimo, birashoboka ko ari indwara, ari Egiputa y'ibibazo, y'ubukene, y'ubugumba, y'amarira, ariko Imana yavuganye nawe ngo nkubwire ngo ngivyo gukura muri Egiputa. Ndabona hari ahantu ugiye kuva n'ahandi hantu ugiye kugera. Alegidosi amakando. Kandi kugira ngo uve muri Egiputa biragusaba ko wizera Mose, biragusaba ko wizera Imana yarungise, birasaba ko wizera ino message. Kubera iki sinzi Egiputa urimo, wowe ubwawe urayizi, ubuzima uri kurabamo urabuzi, ingero ubwo mu maishe kurabizi, ariko Imana iyo kuvana muri Egiputa. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, ndasenga umwene data, birashoboka amazi imisi ari muri Egiputa, Egiputa y'ibibazo, Egiputa y'indwara, Egiputa y'ubukene, Egiputa y'ubugumba, Egiputa y'amarira, yarahaririye arahaborogera, ariko ndamusengeye kugira ngo umuvane muri Egiputa umujane muri Kanani. Ikiganza cyawe cyiza Mana kibe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Abatari bemewe bakire kwemerwa mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane rwose. Mwifuza kubana yamusengerwa, ari umutwaro cyangwa ufise ubugwayi, ari ikintu wifuza kubaza utabashe gutahura neza, wifuza gushigikira igikorwa cy'Imana, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 senye karande. Mana iguha sangiza abandi buno butumwa bwiza kugira ngo babashe gufashwa. Gira sabone kugira ngo uzaje ukurikira ikiganiro ubwo tuzaza tugishiraho. Gira partage. Mana iguhezagire cyane ubikora, wongera ugire na commentaire mugihe hari ikintu ari cigwa wifuza ko kwigishaho. Urashobora kubaza biciye muri commentaire, tuzazisoma turebe ama tubashe gutegura iyo nyigisho imatanye nico kibazo cyawe. Imana iguha umugisha, mwarahizagiwe cyane.